Ren angga panuriksa inggih durusan. Dan mikir kentan terus menggahnya. Wih, mik itu mau. Oh, mik isi ya. Ulung mikirnya. Ah, cok saya ulung. Saya sini. Yes. Iya. Macam ring pengantar acara semua aturan tiang untuk galah sana sampun yang ring sekian tiang pinake panureksa dari juri ring parikrama bulan bahasa Bali desa adat Pikah. Agar dani guru pendesa sana banget kusana tiang dan prajuru sarang sami agar ulangan sarang sami sanestan sida untuk tiang nyace maka sami sani banget uang yang tiang ini ketalar ngajang ring pemilat mimba kare sarang sami ini enten mimba kare nyurat aksara Bali enten mimba kare ngwacen aksara Bali talar mimba kare mesatwa krama istri sami sampun becik talar piragi tiang nanti santingan tiang sami niki nembe tiang dados juri ring desa adat Pikah niki seni sastra budaya lan bahasa Bali sami niki hidup nih bersinergi wenten wawu alit-alit tema cepat wenten napi wastane mesolah bapang barong talar dane jero desa napi megending pok Bali niki pengentar duwene sane jegek niki gum presida talar megending pok Bali sami multi talenta nggih anan sareng pramur desa adat Pikah niki sampun kawigunanyane kawentenan bulan bahasa Bali ring bulan Februari niki mangda presida krama sami melila cita untuk kewentenan bahasa aksara dan sastra Bali niki angop yang kiring desa adat Pikah talar mangga sami pemilat Wimba Karang itu sami pun becik-becik nggih semeton titiang niki Ibu Sarniti niki wikan pisan membina niki angop talar tiange penyuluh ruene nggih niki nak yang bawa setiap paket komplit ragane membina MC bisa niki nguacen mesatwa pidato lurus niki ring arep titiang nonton tiang penuriksa niki nggih Ibu Sarniti sampun ngayah ring desa dina sebelah kieu talar ring desa adat belah kieu lan desa adat Pikah saking warsa yang terdiwang 2018 nggih terus sira sane makayunan lelabin alit-alit ngantos lingsir-lingsir niki talar krama istri krama lanang terus niki kontak ragane berkantor ring kantor desa belah kieu nyamperan rahina nggih yang paling niki megending macepat mesolah sampun wenten niki yang titiang tapi dek mesuang titiang niki izinkan titiang mau pantun nggih nggih bos bantu bos tiang orang tiang cakep dan
pantun tiang cakep ampun tiang orang cakep ya. Melibasa ke sakah meli jaja unti ke gumicik lantur ke Singaraja suksema desa adat pikah bulan bahasa Bali nya sampun becik lan pasti ke jaya. Matur suksema. Suksema kan. Saya mungkin yang lantur ring evaluasi. Jadi astun ke sami sampun becik-becik. Bes becik yang paling niki sareng semeton di tiang jendek bang juara niki nggih. Yen wenten teh sekadi nyurat teh daso niku daso wenten Jayanti satu ke daso bang yang juara sekewanten patut wenten peringkat niki nggih. Yening ring nyurat niki evaluasinya ne wenten satu kan niki kegabung niki saking kelas 1 ngantos kelas 6. Nah, nika mewah untuk menyamakan indeks pasang aksara nggih. Nah, karena tingkatannya terus alit-alite pemilat nyurat aksara Bali tincapan ring pasang aksara Bali nggih. Dikengken nganggen lelenge nika nggih. Kengken nganggen ring dijeng nganggen pepet, taleng, hulu, suku. Nah, terus nika kaler ring kekup kawi wangun aksara. Nah, punapi sepatutnya ne wangun aksara sane becik lurus tincapang malih. Mangde mematan titiran, mangde bulah-bulah aksaranya ne. Nggih. Raris sane patut urat tiang pisan niki ritat kala nyarangin wimbo kare wenten galah nyurat nika wenten pemilat sane nenten puput wau nyurat. Nah nika patut urat tiang umpami galah nyurat 1 jam. Nah minimal alet-alete 50 menit nika sampun puput nyurat. Mangga boleh galah alet-alete nureksain malih 10 menit. Nika nggih. Nah nika evaluasi ring nyurat aksara Bali. Terus ring wacen nika wonten pamilat kalih. Pertama niki mental paling penting niki nggih. Iwau pamilat wacen raris melinggih raris wacen lontar sekewanten wacen ke perlu penjiwaan yang tenang sebenarnya. Nah bicaranya pak tenang niki ngiring mekenyam lumun mekenyam marap ring penonton ruene yang sampun mekenyam pastika tenang lagi ambil lontar punika taler pertama nyurat lontar mendaging mantra nika punapi tetikesan wacen mantra nika. Sampun enten nek patut nggih cara numun sekali niki tangan Om Swastiastu Om Awi Genamastu Namo Siyem. Wacen selanturnya nih dagingnya nih tapi daging lontar punika. Raris ring setting mic nika penting pisan santukan intonasi suara ketepatan ejaan nika dados unsur penilaian. Bicarane sedurung mic niki becik jaraknya sareng cangkem
Ulat Yohana sareng sami ampun mau bawa mun becikan mun iwau enten joh pisan rek niki kan teng masuk ringson agak susah jika menilai yang masuk suara itu dimiliki set dumun mik sebecik nyane mangde sound suara masuk ke sound raris bentuk-bentuk utawi bangun aksara ring lontar nika patut ora tiang wonten wau saneng wacen geguritan sipak nika sepatutnya geguritan sipak nggih diantukan sesuratan ring lontar nika mesip-mesip nika ce sareng se. Nah, nika patut ora tiang. Jare pemilat wonten taler punapi tata cara minayang membedakan suara taleng, suara pepet. Yening taleng tapi suarane nika dijo pemilat niki ya. Enten pemilat wacen. Taleng. Tapi ini wonten sesuratan taleng ring lontar tapi suarane pepet nah wonten wacen hengon sepatutnya nika hengon nah nika wonten ring wacen rades ring wimbo karo mesatwa Bali nah ke niki lomba ini paling senang pisan dipiange dan itu kan tapi Riki ampun istri-istri duene mendapatkan apresiasi nggih selama niki enten parikrama bulan bahasa dijegenah iragam mengapresiasi istri-istri duene nggih Riki pulih istri-istri duene mupayas nika nggih digek dadosnya melajah sane biasane semongan ampun mukarya nggih disibukkan dengan pekerjaan di kantor ini wonten mukarya ini wonten ring rumah beliau soang-soang nika sampun disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga nah iki wentane parikrama puniki becik pisan ling semang pun mekenah jadi ke salon mepayas nika nggih nah nika becik saja niki pemerintah provinsi Bali druene mengapresiasi kramo istrine lewat bahasa Bali sampun orang bahasa Bali nika jelek makin sekali wau manggala druene turis kan makin belajar bahasa Bali sampun orang bahasa Bali ten ngasih lang pipis makin singa makin di sosial media nggih akeh napi wastane generasi druene generasi milenial duene menghasilkan uang lewat bahasa Bali nggih wonten sane makarya konten-konten YouTube wonten sane makarya konten-konten Facebook nika jangan salah niki Facebook makin sampun presiden menghasilkan uang ini ibu-ibu niki sampun meduwe keterampilan sekali mesatwa Bali sampunang sapa nika nggih tetap nika pelihara makanya tuh ini yang ngurin nika sebelum ibu-ibu mesatwa lurus siapang kamera rekam pangten pocol momen ini niki perlu diabadikan nika upload ring Facebook upload ring YouTube iya liu nama balik bu dolar masuk ke tabung ibu yang sampun membuktikan
yang bergerak menekuni bidang bahasa Bali, tiang makaryo YouTube, tiang makaryo Facebook, sampun presiden tiang ngasilang pipis, nggih, saking YouTube punika, termasuk kuran tiangnya urin tiang mesatwa setiap bulan di YouTube ya, nggih, pangpulih penghasilan, nggih. Nika nggih sebuah motivasi bagi krama druene, alit-alit druene. Yen ada nak orang mungkin bahasa Bali sing hasil pipis, nika bob. Bahasa Bali sampun mungkin presiden bersaing dengan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Nggih, mungkin evaluasi titiang gede sampun sami becik kelima pemilat niki sakewanten priantukan niki lomba patut titiang ngicenin bekal seroning minjang bungkur dane jero desa mengirimkan dutanya ke kabupaten. Nah, maka ada mangga wenten agam-agaman kengken nak mesatwa, kengken ketikas anak mesatwa tatkala nyarengin limba kara ring Kabupaten Bandung. Parse sane jadi rawuh niki. Sane kemudian Jayanti pastika dados duta desa adat pikah ring kabupaten. Ke pertama patut ibu-ibu magtayang karakter meme nggih. Ah ibu akeh ne mau sang tiang lakar mesatwa sepatutnya ne. Nah cening ajak mekejang jani meme lakar mesatwa. Satuan meme ne memurda i ketimun mas. Utawi dados maktang karakter dadong nika. Iya, coba pedampihan cucun-cucun dadong dini. Nah, jani dadong ngelah satwa. Man jani mai cucun-cucun dadong aja mekejang. Nika. Haris enten ketika santangan ya. Ketika santangan nak mesatwa niku nak bebas Bu, ampun kenten. Yen pidato ada ketuturan satwa, nah nika ampun kenten nggih, silakan dibebaskan. Mangga indah kelihatan nak mesatwa. Cantukan wonten nilai estetika. Jadi astun ke mesatwa, tetapi ini adalah pementasan. Dan pangbecik ditonton oleh penonton, kan? Garis patut wonten perbedaan vokal. Nah, iya nak mesatwa cara nak dadi dalang sepatutnya nggih. Iya dadi meme niku dalang ne. Jadi ibu nyatuang umpami i kekuo ngajak ilutung. Nah, nika patut makarya vokal utawi suara kekuo. Menapi saran kekuo umpami gede menyen kekuo, wah lutung. Mai jani itu kadajane. Nah nika suara kekuo lantas menyen lutung kengken carane nika ngingetin pangtawah aja penonton ini raga dadi lutung jadi memunyi lutung memunyi bojok kengken carane pang cenik nika munyi lutung kan biasa cenik ye nah kekuolan mai jani pun len ajak munyi ibu mesatwa nggih. Nah nas nika dipertajam oleh
ini nyarangin malih wimbakara masatwa Bali puniki wenten taler ditatkala ring nyamatang murdan satwa nggih wenten sane nyamatang siput lawan kancil. Nah niku mana ya siput niku makanan laut tapi siput napi niku. Nah indaya sira ning ibu ngerah ring naskah di Google niku dados rubah siput niku rubah dari bahasa Bali tapi bahasa Bali nih bekicot nih bekicot mungkin naskah niku dipakai bahasa Indonesia siput nih. Sebelum lomba terus niku koordinasikan demun nggih. Nah wau enten sane durung nyamatang piteket. Nah ini nak mesatwa niku patut medaging piteket yen wenten alit-alite ningahang satwa niku pang wenten wigunanya nih nanging beberapa peserta wenten pemilat sane durung nyamatang piteket punika haris wenten patut pari basa Bali. Tapi yang maksudnya pari basa Bali niku napi suksemane umpami jani kone pianak meme jak mekejang ilutung mekunyit di alas ngajak ke kuo. Nah cening pianak meme ajak mekejang apa tuh suksemane mekunyit di alas sing ada nawang ini mekejang. Nggih. Nah, niku patut wentan nggih pari basa Bali. Garis suaran buron, ampun nyihnaya suaran buron, yen suaran bebek, tapi suaran bebek wek. Wenten nyaman kuliah nentu ibelok melahip ningah munyin bebek ke ngopak. Nah niku dianggap bingung kok bebek engke ngopak niku nggih. Nah niku tolong dipertajam malih mungkin karena grogi hukum orang meme bebek dadosne nggih. Garis wenten ritatkala nyamatang murdan satwa ibelok bebek puyung. Nah ibelok bebek puyung yen tiang ingat ibelok nak di bebek puyung sepatutnya daging gede niku malih kruno ring tengah murda niku ibelok meli bebek puyung nggih. Pangten rancu niku jedul ini utawi murdan satwane punika. Garis titiang lunas ini wenten bahasa Indonesia sedurung ngemilatan wiwa kara puniki nerah dumun artine ring bahasa Bali sekali iya jadi subuh siap. Nah siap niku bahasa Indonesia yen siap bahasa Bali kan ayam niku yen siap bahasa Bali ini napi siap niku iya jani subuh siaga nggih. Niku mantan besungi niki pengumuman juara taler burung yang menika mantan nggih. Dan tukang yang niki tiga ngicel evaluasi yang suwe gede ampura niki ngajeng ring dani uleman sareng sami nggih. Iring makin puputang ampura yening wenten uang ditiang ditatkala matur sampunang angena sumsut ring hati manah ditiang wantah melat mangga krama desa adat nikah kistate tresna ring adat seni lan budaya Bali
Kurang tiang atau tiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.